Ngiyakhuleka Sizwe Singoni, ngiyakhuleka emagumbini amane omhlaba enyakatho enzansi nasempumalanga nasentshonalanga. Khuleka ezizweni zakithi memezela umkhosi wenkosi uMzilikazi kaMashobane ozobe ungumhla ka4 and 5 kuMpandula laphayana edolobheni lakwaBulawayo endaweni okuthiwa kuse Old Bulawayo. Uma ufika entabeni ezimadopho kusentumbane, umkhosi uzoba kuyo enyangeni kaMpandula, okuyisikhumbuzo sokukhumbula inkosi uMzilikazi kaMashobane enodumo olukhulu emhlabeni. Siyakhumbula ukuthi inkosi uMzilikazi ingenye ingxenye eyaba ingxenye embusweni umkhankasweni wenkosi uShaka senza ngakhona ilembe leqamanya amalembe ngokukhalipha. uShaka ngesaba ukuthi uShaka wayinkosi yakithi eMashobeni obekhala emthonjaneni sizwe zonke sizwile ukulila ngizonke udunjwa haselongweni zonke manqenqeza ungakakhali tekula abafazi bakaNomgabhi babetekula behlezi emlovini bethi uShaka kayikubusa kayikunethezela athi kulapho ezonethezeka khona. Ngikhuluma ngelembe leqamanya amalembe ngokukhalipha. uMzilikazi kaMashobane waba ingxenye ngaleso sikhathi kuqoquzizwe. Siyakhumbula ukuthi umkhankaso wokuqala wawenziwe inkosi uGodongwane wakwaMthethwa noZwide Kalanga, kodwa wayebusa abantu ngesihluku okuwukuthi kwathukuthelisa yena uMzilikazi kaMashobane ebona kubula uyise uMashobane enqunya ikhanda liphanyekwa eminyango eqhugwane ngoba kwakuwumkhuba wakhe wokushwama ngamakhosi. Kanjalo nonkosi uGodongwane wakwaMthethwa uDingiswayo okuthiwa nayo wayinquma ikhanda kwathukuthelisa ilembe, kodwa lana laphepha ngenxa yamantunga. Siyabonga kakhulu ukuthi singakuthokozela ukubona izizwe zonke ziphakama kusukela le ekugcineni kolwandle kwabaXhosa, Mampondo, izizwe zisixhasa njengabafowenu kwaGasa, kwaMshweshwe nasezizweni zaboPhilari ngapha abahatla kuhambe kuze kuyofika le kozwa ngendaba sithi laba kwaGasa nezizwe ezazikhona eMpumalanga oShakamombe bokone kwabe baningi ngoba masikhumbula kuze kuyofika le eTanzania kwinkosi uGama Ngwane. Sithi siyacela naseSwatini bafowethu ubani isixhase nibonise ukuthi singabakini sivuselela amasiko. Siyakhumbula ukuthi kube lukhuni kobaba bethu mhlambe kungabe sokudlule ikhulu neminyaka ethile inkosi singenayo, kodwa ngoba isikhona siyakuthokozela ukuthi liyofika lolo suku ukuba sigubhe inqwala. Bengimemezela bakithi ukuthi sibeni kanye ukuvuselela amasiko. Siyakhumbula ukuthi uMzilikazi wayengayona inkosi eyayinodlame, yayiyinkosi eyayifika ngokuthula. Ngiyakhumbula mina ngithekele kwabaTswana laba bangapha ePata yaMatebele bafika basikhombisa bathi hayi uMzilikazi wafika wacela indawo kodwa wagcina sesihlasela ngoba wayengafuni umuntu